وبركاته. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد الناعمين، حمد الشاكرين، حمدا يوافي نعامه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. Wahai Allah ya Syakur, bantu kami dalam mengingat-Mu ya Allah. Bantu kami mensyukuri segala nikmat-Mu, dan bantu kami dalam meningkatkan kualitas ibadah kami kepadamu. Ya Allah ya Rahim, wahai yang Maha Penyayang, jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Dan jangan Engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas diri kami, ya Allah. Ya Allah ya Rahman, wahai yang Maha Pengasih, jadikan rapat kerja dan dialog kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi tahun 2022 ini sebagai momentum dalam transformasi layanan umat, sehingga kehadiran Kementerian Agama semakin dirasakan oleh umat dan bangsa. Ya Allah ya Hadi, wahai yang Maha Pemberi petunjuk, beri kami hidayah dan taufik-Mu ya Allah, sehingga kami mampu memahami dan mampu merealisasikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kami. Wahai Allah, akhirnya kami bermohon kepadamu, berkahilah acara kami ini ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.